Jangan lupa subscribe dan like akun Jarzani Zuhaili. Aceh Takengon, Kota Sabang Sigli, Nagan Raya Manado, Tanjung Pinang Bukit Tinggi, Lubuk Pakam Langkat Toba, Sukun Medan Samosir, Bekasi Bogor Cimahi, Semarang Kediri, Bali Papan, Kota Padang Batam, Cirebon Jakarta, Lampung Surabaya, Sukabumi, Pangkal Pinang Singkil, Medan Banyuwangi, Binjai Banjarmasin. Takengon, Kota Sabang Sigli, Nagan Raya Manado, Tanjung Pinang Bukit Tinggi, Lubuk Pakam Langkat Toba, Sukun Medan Samosir, Bekasi Bogor Cimahi,